emisiji ja ću ti ispričat šetnja srpskih opanaka. I ja mu kažem, šta je to? Kaže, kad dođu Turci, 5 vekova smo, kaže, mi po Turcima. Turci uđu u kuću kod srpskog domaćina. Srpski domaćin izlazi sa opankama i šeta oko kuće. A unutra su oni sa ćerkama, sa ženama i tako dalje. E to je naš čovjek prošao. Da li može, kaže, da zamisliš ti to, da u kući tvojoj dođu Turci, da budu sa ženama i da ih služiš svo vreme i to se zove, kaže, u Srbiji se to su nazvali šetnja opanaka. Kad se to kaže, ja sam to prvi put čuo tada, šetaš opanke, znači ideš oko kuće, u tom smislu, dok su ti unutra Turci koji siluju žene, ostalo i tako dalje. I kaže, to je Srbin prošao. Znači, Srbin je veliki junak. I u mozgu i u svemu uspije da sabije to u duši svoje, to da nosi, s tim da živi i da sačuva religiju, veru i sve. To je, kaže, cena, kaže, Spasen